السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھُس گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ گُزٲرِش کران مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ ٲسۍ تو وتہِ پکان طریٖقہٕ سان کیازِ تُہنزِ اکہِ غلطی ہٕنزِ وجہ سۭتۍ چھُ أکِس مٲلِس ماجہِ واو پیوان تہٕ کۭتیاہ نوجوان وٲتۍ یِتھے کٔنۍ مرگُزار یوٕ گوٚو تِمن 3 بیٚنٮ۪ن ایکسیڈنٹ یتھ منٛز اکھ گُزرے تہٕ راتھ آو قاضی گُنڈس منٛز یہِ دردناک حٲدثہٕ پیش یُس تُہۍ لۄکٕٹ موسوٗم بٔچی چھِون سکریٖنس پٮ۪ٹھ وٕچھان یہِ سپدے اکہِ حٲدثہٕ شِکار یہ دگ زانہِ اکھ اولاد وول کم ارمان چھِ مٲلِس ماجہِ گژھان خاکوش کمن ارمانن چھُ واو پیوان تُہنزِ اکہِ غلطی ہٕنزِ وجہ سۭتۍ چھِ أکِس انسان سٕنز عمرِ ہٕنز جمع پوٗنجی ختم گژھان کۭژاہ عاش تہٕ امید چھِ آسان أمِس مٲلِس ماجہِ کہِ مےٚ چھِ نوجوان نیٚچوٗ مےٚ چھِ نوجوان کوٗر یہِ چھُ میانہِ بُجرُک سہار مگر یتھ گوٚو ادلہِ بدل وۄنۍ چھُ مٲلسٕے پیوان جوان نیٚچوِس سٕنٛدِس توبوٗدس نکھٕ دیُن جوان کورِ ہٕنٛز لاش چھِ مٲلِس ماجہِ پیوان پانس برونٛہہ تُلٕنۍ أمِس موسوٗم بٔچی ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو دُعایہِ مغفرت بیٚیہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ أمۍ سٕنٛدۍ یِم لواحقیٖن احباب چھِ تِمن کٔرِنۍ صبرِ جمیٖل عطا یِتھ کٔنۍ چھِ عام لفظن منٛز باسان بہٕ تہِ ونہٕ بیٛاکھ تہِ ونہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو دُعایہِ مغفرت مگر یہِ چھُ سُے زانان ییٚمِس یہِ پنُن اولاد یہِ کرٛہنہٕ ماز ژھٮ۪نہٕ چھُ گژھان أمِس بٔچی ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو خصوٗصن دُعایہِ مغفرت بیٚیہِ مہ ہٲیِن اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ أکِس یِم دۄہ ییٚمِس مٲلِس ماجہِ پانس برونٛہہ اکھ جوان نیٚچوٗ پیٚیہِ مرگُزار واتناوُن وقتُک مِزاج بدلیو مرنُک رٮ۪واج بدلیو نیٚچوِس چھُ از مولٕے شہران قبر خۄدایا وٕچھ چھُ ویقار پیومُت روومُت تھزر خۄدایا تمہا آسان أمِس مٲلِس ماجہِ تہٕ کۄمن ارمانن چھُ تُہنزِ اکہِ غلطی سۭتۍ واو پیوان موت چھ سہتے کت مالہِ ژلہِ کھو کھلہِ منٛز کڑیو ژٲرِتھ اکھا یُس راتھ واقع پیش آو ایکسیڈنٹ یُس قاضی گُنڈ گوٚو ماینر بچی 4-5 ؤرِش یا 6 ؤرِش تامتھ آسہِ بچی یۄس زن راتھ ایکسیڈنٹ کِس زدس منٛز آیہِ اور أمۍ سُنٛد بالکل یہِ غسل چھُ چلان وٕنکیٚس بہٕ ہاوو تۄہہِ غسل چھُ چلان یتھ غسل خانس منٛز وٕنکیٚس أمِس بچی اللہ تعالیٰ کٔرنس مغفرت أسۍ چھِ یہ نو ڈاؤٹ کہ کلو نفسن ذالقۃ الموت مطلب یس موت سہ عدل تس شک بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ اس ہنگ منگ مرن اللہ تعالیٰ بچین ات نش نجات ہنگ منگ مرن گٲلاتو نش ہمیشہ اعلیٰ مسجدن مجھ ونان گٲلاتو نش اللہ تعالیٰ نجات یہ گٲلاتی گھان زٕ بیٚنہِ آسہٕ راتھ پکان یکجا اکھ ونکس حالانکہ زیر علاج سورس مز بیاکھ GMC اننت ناگ ڈاکٹرو کٔر پننہِ طرفہٕ کوٗشش کریکھ واریاہ بچارو مگر گوکھ نہٕ اتنی صدر اوقاف تہ یمن تھوڑا بہت خدشہ کہ یہ مائنر اوسمت گاڑی چلاوان مگر ام مائنرک نتیجہ مٲلۍ ماجہِ کھۄد مےٚ دِژیو معٲفی تھوڑا بہت اگر بہٕ ونہٕ تہِ کینٛہہ گۄڈنیٚتھ JK بینکس کر بہٕ زبردست شُکر گزار ادا کہ JK بینکن چھُ ییٚمِس نہٕ 10 رۄپیہِ چھِ اِنکم تٔمِس چھِ گاڑِ دِژمٕژ یہِ چھِ بٔڑ بار پریشٲنی میانہِ طرفہٕ سرکارس اپیل کہ تھوڑا بہت اتھ منٛز گژھِ کرایٹیریا اکھ آسُن مطلب 10 رۄپیہِ کیٛاہ مےٚ چھُ اوترٕ اکھ فون کران ہے بہٕ حظ دِمے ژےٚ سکارپیو N چھِ 20 لچھ کِنہٕ 22 کِنہٕ 15 لچھ بہٕ حظ دِمے 55 ساسن مےٚ دوٚپُس کیٛازِ مےٚ دوٚپ باقٕے چھُ یتھ بینک سرکارس پہ تھوڑا بہت ات معاملس مز تھوڑا بہت سنجیدگی نِنۍ کہ تھوڑا JK بینک والٮ۪ن تہِ پزِ تِمن دِنۍ گاڑِ یِمن تھوڑا بہت گرِ معاونت تہِ آسہِ بیٚیہِ لایسن تہِ پزِ یِمن چیک کرٕنۍ گۄڈنیٚتھ کہ أمِس چھا لایسن نہ چھا لایسن دوٚیِم کتھ چھِ بوٚڑ بار چیٖز یِم أسۍ ماینرن مطلب پننٮ۪ن شُرٮ۪ن چھِ گاڑِ دِوان ییٚتہِ تٔتھۍ تہِ مےٚ دِژیو معٲفی اگر مےٚ وننس منٛز غلطی گژھِ کینٛہہ پھُٹمُت کُفُر دِژیو نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ دٔیوٗس مٲلۍ تِم تہِ وٕنکیٚس تہِ یِم پننٮ۪ن کورٮ۪ن برونٛٹھ کنہِ سکوٗٹرن منٛز چھِ بِٹھاوان پانہٕ چھِ آسان پٔتکِنۍ پتہٕ چھِ آسان ہیٚچھناوان گاڑِ باے پاسس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ تہِ جایہِ یا بٲے آسان پٔتکِنۍ بِہِتھ برونٛٹھ آسان کورِ لۄکچہِ لۄکچہِ کورِ بِہِتھ بولان بہٕ حظ ہیٚچھناوتھ بایک ویسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو کل کا نتیجہ ہے وہ ایک مائنر کی وجہ سے ہوا ہے حالانکہ پولیس کا ہم شکر گزار ہے کلگام پولیس نے اسی وقت بر وقت کاروائی کر کے 2 گھنٹے کے اندر اس کے باپ کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا وہ جو مائنر گاڑی چلا رہا تھا جو CCTV میں بھی آیا ہے حالانکہ جو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے وہ بھی فرار ہی ہے لیکن اس کو بھی جو ہے پولیس دبوچنے کی پوری کوشش ابھی کر رہی ہے لیکن یہ جنازہ آپ ابھی 10 منٹ کے بعد اس کا جنازہ ہوگا یہ قاضی گنڈ شمپورہ کی رہنے والی وہ بچی 5 سال 6 سال تقریباً کیا ایسے میں سے 6 سال کی بچی ایک چراغ جو ہے وہ گل ہو گیا 6 سال کی بچی میری خود کی بیٹی ہے 6 سال کی
मतलब ये मे काल वाका गो जबरदस्त मतलब डिस्टर्ब रात निंदर छम रात करमस किया अल्लाह ताला करियो सानी पढ़े से हम लेकिन मेहरबानी करित अस पन त फरज किया वाज पढ़ वारिया मगर थोड़ा बहुत दी यमन त गांव में लकट लकट शुर माइनर छ तिमन में दी स्कूटी अस तिमन में दी गाड़ी अस यतन तय वुशु अगर पुलिस बेहन कार्रवाई करनी या ट्रैफिक पुलिस बेहन कार्रवाई करनी पच असी सदर अवकाफ बाकी मामलात अल्लाह लकुर वह फल नचू वह फिस्त त्रुना नचू और इन चीजों में कोई भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। और मैं पनी तरफ बकर गवर्नर सबस जबरदस्त अपील इसको ड्रग्स पर जिस तरीके से ड्रग पे आपने तांडव मचाया है, जिस तरीके से ड्रग पे आपने पूरा कंट्रोल करने की कोशिश अभी चल रही है, हालांकि काफी ड्रग पेल्टर जो है वो अभी जम्मू की तरफ अपने रिश्तेदारों की तरफ भाग रहे हैं, उसी तरह से इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि जो माइनर गाड़ी चलाता है उसको सीधे उसी वक्त जेल और लाइसेंस भी कैंसिल होनी चाहिए। जो ये जनाजा उस बच्ची का, ये जनाजा माइनर बच्ची पूर्णम आंखों से पूरा इलाका जो है, पूरा काशगुल इलाका आप देख सकते हो कि पूर्णम आंखों से इस बच्ची 4-5 साल बच्ची का जनाजा अभी जो है वो जनाजगाह की तरफ बिलाल बिलाल भाई ये छोटी सी बच्ची इसको मिठाई जो है किस तरीके से हुरनम आंखों से पूरा इलाका जो है, इसकी माँ ये देखिए हुरनम आंखों से पूरा इलाका। मेहरबानी तो मेहरबानी करें शुरन मत तो गाइड दो, मेहरबानी तो मेहरबानी करें। मेरी तरफ अपील रहेगी, एक ही अपील, कम से कम ये जो कल एक वाक़ा पेश आया जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था और वो सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया, मेहरबानी करके गाड़ियां जो है अपने बच्चों को ना दीजिएगा। मैं सदर औकाफ से बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पूर्ण आंखों से ये लोग जो है ये अब इसकी माँ जो है चेहरा देखने की कोशिश करे, हम उसका चेहरा नहीं दिखा पाएंगे लेकिन यहाँ पे जो है सदर औकाफ से बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्णम आंखों से पूरा इलाका जो है पूर्णम आंखों से अभी रो रहे हैं पूरा गांव, क्योंकि छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची जो है जिसकी मौत वाक़ा हुई है,